Aplikaciju. Šta si imao? Aplikaciju. Zađi, ko te došao? I ovdje ću ja sa jednom i dva stase. Ovdje se tvojiti jedno. Ovo mi je zadnji kviz. Da se jebite. Američki glumac O'Neill zove se. Pamtiš? Američki glumac O'Neill zove se A. Rade, D. Rajmo, C. Rajan ili D. Moj konačan odgovor je Jajan. Koji? Jajan. Pa nisi ti glumac, Jajan. Joj, majko, ja bi se ubio. Ti cigane, nemoj mene jebat. Idi u Indiju, svoju matičnu državu. Neću. Ćao te. Pa ja vam se dam, ja, kad se U krivu kameru gledaš. Ćao te. Tebe! Pa ja sam gospod. Gospodin Lopez. Budi gospod. Budi gospod. Jebote. Čekaj, nema zajbanci, nema, daj, nema. Pa ja sam gospodin. Pa budi gospodin Lopez. Pa kaj?